ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоъоти ахбор аст, мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар замони муосир сатҳи китобхониву китобдорӣ дар байни мардум бахусус ҷавонон кам гардид. бо назардошти муҳимияти ин масъала давоми сол тадбирҳои зарурии фарҳангию маърифатӣ бо мақсади ҷалби тамоми қишрҳои ҷомеа ба китобу китобхонӣ амалӣ карда шуд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст соли сеюм аст ки завқи сокинони мамлакат ва ҷавонону наврасонро ба китобхонӣ аз ёд кардани осор ва ашъори адибони классику муосири тоҷик зиёд намуд. ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ки миёни хонандагони муассисаҳои олии касбӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёна дар китобхонаи миллии Тоҷикистон баргузор гардид, аз ҷониби масъулини шароити мусоид фароҳам оварда шуд. озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст соли сеюм аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. дар даври ҷумҳуриявӣ озмуни мазкур аз рӯи 5 номинатсия адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти бачагона, адабиёти ҷаҳон ва шоирӣ 510 нафар иштирок намуданд. имрӯз аз номинасияи адабиёти ҷаҳон дар байни касбу кори гуногун ширкат варзидам. ман розӣ ҳастам аз чунин озмунҳо ки имрӯзҳо нисбати ояндаи ҷомеа фикр карда истоданд. масалан метавонад ки як кӯдаке ки дар инҷо иштирок мекунад, агар ки он кӯдак дар ҳақиқат аз пушти худ кор карда бошад, метавонад ки дар оянда шояд ба ҷомеа фоидаи калон расонад. ва хусусан озмуни дигар аст дар радифи озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст озмуни илм фуруғи маърифат ки яъне намун чеҳраҳои навро пайдо карда истодааст, чеҳраҳое ки айни замон яъне метавонанд дар оянда шояд ихтирооте кунанд ки Тоҷикистонро дар арасаи байналмилалӣ муаррифӣ намояд. озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арз гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар, аз ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти то мактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар доир мегардад. воқеан дар замони мураккабшавӣ вазъи ҷомеаи ҷаҳон ва бархурди тамаддунҳо, маърифат ва дониши баланди халқ чун сипари ягона барои ҳифзи арзишҳои миллӣ нақши бузургеро мегузорад. бинобар ин озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст барои бедории тафаккури насли имрӯза басо аҳамияти муҳим дорад. من زیاده از 300 نامگوی دردانه‌های ادبیاتی جهان را مطالعه کرده هستم. نامگوی ادبیات‌های من نزدیک به 170 اثر به نظامنامه موافق است و این اثرها را من به اعضای حکمان پیشنهاد نمودم. مثلا اثر گراف مونته کریستوی الکساندر دیوما، خب کمدی الهی دانته، دکامرون ژوان بوکاچو، لیسان اوتایر الیشیر نوایی، پووست دوبرووسکی الکساندر سرگییچ پوشکین و یکچند ҳикояҳои дигаре. озмуну чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ки бо иқдому tashabbусҳои роҳнамусози асосгузори сулҳуваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саросари мамлакат амалӣ мегардад, он натиҷаҳои дилхоҳро ба бор меорад. идомаи ахбор. кишоварзони ноҳияи 5 ба ҷамъоварии ҳосили кишти такрории картошка шурӯъ намуданд. таҷрибаи дар як сол 2 маротиба кишт намудани картошка дар ноҳия дар деҳаи Фарғонаи ҷамоати деҳотӣ ба номи Кабуд Сайфиддинов роҳандозӣ гардида, деҳқонон аз ҳосили кишти аввал 300 центнер ва аз кишти такрории картошка 150-200 центнер ҳосил ба даст меоранд. аз низоми кори саҳро дар ноҳияи 5 Абдурозиқи Азиз гузориш медиҳад. محمد عبداللهیف ساکن دهه فرغانه جماعت دهوتی به نام کبود سیفالدین فی ناحیه 5 از نفران زحمت دوست در این روستا محسوب می‌یابد. کاشکای دیم حاصله جمع‌آوری کرده استیم. اینا تخمی عراسی آوردگی بود، هم دیم سالی که هم کشکرده حاصل ساز گرفته استیم. زمین‌ها قریب 12 گکتار داریم. اینا پیاز داریم، هم چیز سبزیجات، اساساً سبزی، کپوست، پیاز و карчка دیگه چیزا می‌کاریم. هنوز در سالهای 50 عصر گذشته یک گروه عالمان جهان زمین‌های وادی وخش از جمله ناحیه 5 را به قول با طلا برابر می‌دانستند. در اینجا هیچ شکی وجود ندارد. زمین‌های آبی نرم و ملایم بوده برای پرورش همه گونه زراعت مناسبند.
همین است که دهقانان ناحیه 5 با استفاده از چنین شرایط مساعد مهنت صادقانه میکنند و قبل از همه سطح زندگی خود را بهتر نموده از بالاروی ارزش محصولات در بازار پیشگیری میکنند. در اینجا در میدان زیاده از 15 گکتار کشتی کارتوشکا که آن جمع‌آوری کارتوشکا ادامه دارد، کشتی پیاز، کاپوست رفته ایستاده است، دوام دارد، کار کرده ایستادند و کشاورزان ناحیه کوشش به خرج داده ایستادند که تامین امنیت عضوخواری را در چین ناحیه و ولایت جمهوری خوب براه مانند و بازار استعمالی را با موادهای غذایی پر نمایند. محمد عبداللهیف در دهه فرغانه ناحیه 5 همچون سرکار حدود دهات آبرو و نفوذ بیشتر دارد. هم دهقان در کشت زراعت و روند کار صحرا از توصیه های او برخورداری میکنند. در زمین به نوبت کشت انجام میدهند. در جای غله و کارتوشکای کشتی اول سبزی کاریده بودند. اکنون حاصل سبزی را جمع آوری کرده باز در زمین های خالی شده کارتوشکا میکنند. به همین طرز ساکنان ناحیه 5 سال تا سال سطح زندگی خویش را بهتر میکنند. مدنیت درست استفاده بری از زمین در ناحیه 5 خوب مشاهده گردید. همین زمینی که شما میبینید سبزی بود، سبزیش کندیم بازار بردیم فروختیم، اینا با کارچکا کاریدیم در جاش، اینا با پیاز کاریدگیم. استفاده بری ثمرناک زمین ها به خواجگی های دهقانی وابسته کرده شده در ناحیه در سال 2021 خوب براه مانده شده بود و خوشبختانه یگان وجب زمین خالی مانده به قید گرفته نشده است. در حدود ناحیه 5 فعالیت گرمخانه ها نیز مقصدناک به نظر می رسد. در همه شکل های خواجگیداری قریب 8.5 گیگتار گرمخانه های دائم عمل کننده فعالیت می کنند که تمام سال ساکنان از آنها حاصل قناعت بخش به دست می آورند. در همین سردی های فصل زمستان دهقانان ناحیه 5 سبزیجات تر و تازه استحصال کرده فراوانی بازارهای داخلی را تامین کرده ایستادند و هم در فراهم آوردن جایهای نوی کاری حصه ارزنده می‌گذارند. عبدالرزاق عزیز و عبیدالله قادر ناحیه 5 اخبار. در کارخانه پرنده پروری ناحیه نورابود 30,000 سر مرغ تخم دهنده پرورش کرده می شوند. کارخانه مذکور در دایره تطبیق هدف‌های استراتژیکی مملکت از جمله صنعت کنونی با سرعت مملکت و تامین امنیت عضوخواری بنیاد شده است. گزارش دیگولی محمود. این اولین کارخانه پرنده پروری در منطقه رشت به شمار می رود که صاحبکار دهه سرقش جماعت دهات خمدان ناحیه نورابود محمد علی سنگف در دوره تطبیق هدف‌های استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور و تامین امنیت عضوخواری مملکت به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شد. امروز در این کارخانه زیاده از 30,000 سر مرغ پرورش کرده می شود که علاقه محصولات های این کارخانه مورد استفاده برای مردم منطقه قرار گرفته است. همچنین در برابر افتتاح این کارخانه زیاده از 10 نفر صاحب کاری دائمی شدند که این به پیشروی سطح زندگی مردم مساعدت میکند. با مقصد تأسیس کارخانه پرنده پروری صاحبکاری محلی در شفت شورای اتومبیلگرد بین المللی نورابود رشت لخش بنای عظیم را بنیاد نموده. تجهیزات کارخانه از فدراسیون روسیه آورده شده است که با طلبات استانداردهای جهانی پورا جوابگو می باشد. سمت فعالیت منبع کارخانه صنعتی پیش از همه به پرورش پرنده و استحصال تخم روانه شده است تا بدین وسیله طلبات بازار منطقه پورا با گوشت پرهیزی و تخم پرنده قانع کرده شود. زیرا بنیاد کارخانه صنعتی اساساً برای پرورش و نگاهبین 30,000 مرغ تخم دهنده پیش بینی شده است. با این مقصد متخصصان کسبی از دیگر کارخانه‌های پرنده پروری جمهوری از جمله ناحیه شهر نو جلب گردیدند تا در کارخانه کارگران را برای پرورش و آموزاندن قاعده‌های پرنده پروری آماده کنند. پرنده پروری ساحه مهم و افضلیتناک کشاورزی به شمار رفته. رشد این بخش اقتصادی ملی یکی از راه‌های زیاد کردن حجم استحصال محصولات از جمله تخم و گوشت پرهیزی و تامین بازار استعمالی ناحیه‌های نورابود و ناحیه‌های منطقه رشت با محصولات وطنی ارزیابی شده است.
ин аст ки соҳибкори маҳаллӣ нақша дорад то марҳила ба марҳила иқтидори истеҳсоли корхонаи паррандапарвариро афзун намуда аз ин ҳисоб шумораи ҷойҳои нави кориро боз ҳам бештар намояд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. мегузарем ба хабарҳо аз хориҷи мамлакат. Дар чанд шаҳру ноҳияҳои қисми шимолии ҷумҳурии арабии Миср бӯрони регӣ ба амал омад. Вобаста ба ин, кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекучонанд. Дар як қатор минтақаҳои Ирландия тӯфону бориши шадиди барф ба амал омад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар таҳияи ҳамкоронамон. мувофиқи маълумоти раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, падару модароне ки дар 10 моҳи соли 2021 ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд, 11565 нафарро ташкил медиҳад. Зульфия Раҳимзода оид ба раванди татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд гузориш медиҳад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ки аз 6 боб ва 17 модда иборат аст, вазифаи падару модар ва омӯзгорро дар ҷомеа ба танзим медарорад. ҳамчунин дар ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон нақши муассир дошта, уҳдадориҳои падару модарро дар таълиму тарбияи фарзанд муайян месозад. мувофиқи маълумоти кормандони раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 10 моҳи соли 2021 13531 нафар ноболиғон барои ҳуқуқвайронкуниҳо ба шӯъбаҳои Вазорати корҳои дохилии шаҳру ноҳияҳо дастрас карда шудаанд. Вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамбастагӣ бо Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза амалиётҳои муштарак гузаронида мешавад. аз он ҷумла оиди ҳуқуқвайронкунии падару модарон ва масъулине ки дар тарбияи фарзандон масъуланд, ҳамагӣ дар 10 моҳи соли ҷорӣ 11565 адад протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст ки протоколҳо ба суди шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мувофиқи ҷои зисти падару модарон ва дигар масъулин ирсол гардидааст ки аз ин протоколҳо 6450 нафари онҳо ба маблағи 93181 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шудаанд. оила, мактаб ва ҷомеа татбиқкунандагони асосии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мебошанд, вале дар таълиму тарбияи дурусти фарзанд ва назорати онҳо пеш аз ҳама падару модар бояд масъулияти зиёдтар дошта бошанд, зеро солҳои наврасӣ сину соли нозук буда муносибати хуб ва назорати қатъиро талаб менамояд. маҳз дар ҳамин давра кӯдакон даст ба амалҳои гуногуни манфӣ мезананд. ҳангоми гузарондани амалиёти муштарак оворагардӣ ҳаст, муноқишаҳои дохили мактабӣ ҳаст, шабона дар интернет кафеҳо иштирок кардани ноболиғон. ҳангоми боздошт кардани чунин ноболиғон, онҳо ба қабулгоҳ таҳвилгоҳи ноболиғони Вазорати корҳои дохилӣ дастрас мешаванд, шахсияти онҳо маълум карда шуда ба падару модарашон баргардонида мешаванд. падару модарро ба ҷавобгарии маъмурӣ мувофиқи моддаи 90 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад. раванди ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудани падару модарон ва дигар шахсони масъул чӣ гуна сурат мегирад? аз тарафи Вазорати корҳои дохилӣ ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ парванда тартиб дода шуда ба суд ирсол карда мешавад. ҷаримабандӣ протоколҳо дар суд муайян карда мешавад ки ба маблағи чанд сум ҷарима мекунанд. муҳим аст ки бо дар назардошти таъсири ҷиҳатҳои манфии ҷаҳонишавӣ падару модарон моҳияти аслии қонуни мазкурро дарк намуда фарзандонро ба хотири ҷилавгирӣ кардан аз амалҳои номатлуб ва тарбияи дуруст зери назорат гиранд, зеро қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, дар тарбия ва ба камол расондани фарзандони дорои ахлоқи ҳамида ва босавод заминаи воқеӣ мегузорад. Зульфия Раҳимзода, Меҳрӯзи Ҷумъа, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои Минбаъда ошно месозем. саломат бошед.